ketusan yung sinibalita tano. Aso Abraham Lincoln, ay mana niya na eran piya makambato. Ay pamaka subtero na bubuti yun de. Kasi miya katras. Tama. So, dua timan Abraham Lincoln na langon miya sugat. Ugiyan ko to tunaw ta USS Ford. Oy, asyo to sa rin na miya sugat. Sama na ayapya kasungiran sana. So, George W. Bush. So, George W. Bush naginan. Miya tagusan na aircraft carrier. So, mga Abraham Lincoln na miya ka-retreat sira. Owa. Usama na bumiya lang bu nang utara iniingaran kay George W. Bush. Ay manan yan na dimruran sa airplane. Aircraft carrier. Kate, treated smoke inhalation or otherwise injured after a major fire about the USSR Gerald R. Ford before the carrier withdrew Soda Bay Grease for repair. Kauto. Isa tiging umiyaw na 303. Na miyatay miyangal sa Iraq. So sa Saudi Arabia, so sa Qatar, so sa yamanan yan nakuhan. Na doon miyo man. Na uman na kaw natigyan, aging 200 amya panutul, so kaya timba kasi ikuwamanan yan na USS Gerald Ford. Asyanan matatagos isang yaridsi. Ketosan nyo, ay manan yan, minibalitakan. Ay manan yan na miya totong aging ko to miya tiro akuan. USS Gerald Ford. Why? Amia totong, amia panutula 200 sailors. Dua gato sa man niya mga anglo. Nada, dira nun panagwo, didn't ma-update. Agyang ka na natigyan, inhalation or otherwise injured after a major fire aboard the USSR Gerald Smoke. Dira nun natigyan umanan, agyang ko to, ang mga magda, sagyang ko to USS Gerald Ford, amia panutula, amia nga injury after a major fire aboard or yan natigyan o kaya puntarya major aboard mana miya katana din agyang kaya bubas idin mismo sang kaya kuan barko ana ba kaya sang kilidan kami major aboard miya ka daon miya auto niya piya Masakaw Express, kabar sa Basang Ranao. The scale of attack on American facilities. The Intercept say this has led to what one defense official described as a casualty cover-up. Ay man yan na Peter Wagyang kaya news. Agyang kaya ko na US Central Command. Agyang kaya diran di tiroon uay. Ay man yan na miangal kiran miyatay kiran. Nagiin ay man yan na ayamanan yan na di benar incomplete numbers. Ayamanan yan na kurang konso ayamanan yan na diran di teron. Kayamanan yan na kubir apa nira naging mga casualties. Besides, amay kon kay pagisikiran so details datarong mga ngaran wanda miyatay na diran kesembeg. So gina natigin ayamanan yan na casualties cover up by the SETCOM. The report state that at least 15 US troops were wounded on Friday. Kagiya, minimum man. Alone in Iranian attack on Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. More broadly. Yes, sa last week. Ay man yan na miya panutul ko nagyang kaya at least sapulo ko nagulima ay man yan na mga troops United States of America amiyang angalis ako Friday. Alone, ay man yan na agyan kaya tigin na akuan. Sapulo agulim amiyatero. Nagyang amiyatero sa Iraq na miyatero. Na sumiyaw na in-announce. Uy, naptero ni Raneman na niya na labi-labi 30. Allahu Akbar. Diyan nga tigin na miyatay, ha? 15 US troops were wounded on Friday alone. Sibuat tigin siko Friday alone. Nasa pulod na tigin na gulima. More broadly, it says hundreds of US personnel have been killed. Ay man niya na miya panutul saging ay pitibara nga na pamana miya lero na mini report saya.
Uy, no pamatigin nga pagitungan nga nasubre ni. Gato sana nga miya matay. Yes, sitcom public figure remains significantly lower. Ugay na tigin, yet sitcom public figure remain significantly lower. Ugay na tigin, nagyang ayaman na niya na malakan niyang yang White House, nadiran di teron, Central Command, nadiran di teron na ayaman na niya na maito. The Intercept notes that Sitcom sent statement saying, since the start of Operation Epic Fury, approximately 303 U.S. service member have been wounded. Uwi na tigyan na isa, tigyan na Central Committee, na miyaw na din so, kini-report niya na 303, miya nga ang ludi na miya matay. Nagito na miyaw no to, natidid ma-update. Allahu Akbar. The command also refused to provide an official count of the killed in the region since the war began. Na inipun sa paganay na ayamanan niya na din bagay sa details agiyang ga ayamanan niya na White House udi nagyang Central Committee wando miyatay na guyaman ato ni sabab ni pateran suda ay imbagayran na details. The Intercept on analyst placed the number of dead at no less than 15. The command also refused an official count of skill in the region since the war began. The Intercept on analysis places the number of dead at no less than 15. One defense official speaking anonymously told outlet, "This is quiet, obviously a subject the U.S. War Secretary Pete Hegseth and the White House want to keep under major wrap." Iti ni problema ya sagyang ayamanan niya na malakan niyang sagyang White House na ugyang Secretary U.S. War Secretary uy. So tusukang uda no to U.S. War Secretary na ayamanan niya na rap tepokiran pelepatan niran agyang ayamanan niya na details ang iya mamatay na gumiyang angal. Our expanding in a cost and secretary. The Intercept contrast the Trump administration opacity with the level of details had previously been provided by the Pentagon in 2004. Tunap manare. Gisumiyang ang gugastwiran kon. Under the current administration, the transparency appears to have disappeared. The report says current sitcom figure lack details and clarity and may not even include more than 200 sailors treated for smoke auto. Ay manan yan, nasa kumyaw na 303. Na subma natigyan so katusan yung sinibalita tano. Aso Abraham Lincoln, ay manan yan, eran piya makambato. Ay pa maka subtero na bubuti yun de. Esto miya katras, tama. So, dua timan Abraham Lincoln na langon miya sugat. Ugyang ko to tunaw to ang ta USS Ford. Oy, asyo to sa ridge na miya sugat. Sama na ayapya kasungiran sana. So, George W. Bush. So, George W. Bush naginan. Miya tagusan na aircraft carrier. So, mga Abraham Lincoln na miya ka-retreat sira. Oy. Usama na bumiya lang ang utara iniingaran kay George W. Bush. Ay manan yan na dimruran sa aircraft carrier. Treated smoke inhalation or otherwise injured after a major fire about the USSR Gerald R. Ford before the carrier withdrew soda bay grease for repair. Kauto. Isa tiging umiyaw na 303. Na miyatay miyangal sa Iraq, susa Saudi Arabia, susa sa Qatar, susi sa Yamanan, yan nakuhan. Na doon miyaw man. Na uman na kaw natigyan, aging 200, amya panutul, so kaya timba kasi iko Yamanan yan na USS Gerald Ford. Asyanan matatago si siyang yaridsi. Katusan nyo, ay manan niya, minibalitakan. Ay manan niya na, miya totong agyang ko to, miya tiro USS Gerald Ford. Why?
Amia totong, amia panutula 200 sailors. Dua gato sa mana niya mga anglo. Nada, di ranon panagwo, didn't ma-update. Agyang ka na natigyan, inhalation or otherwise injured after a major fire aboard the USS Gerald Smoke. Dahil ranon natigyan umanan, agyang ko to, ang mga magda, sa agyang ko to, USS Gerald Ford, amia panutula, amia nga injury after a major fire aboard or yan natigyan o kaya puntarya major aboard mana miya katana din agyang kaya bubas din mismo sang kaya kuan barko kana ba kaya sang kilidan kami major aboard miya ka doon miya to niyan pipia away kaya sa pa natigyan sa iman to carrier withdraw to soda agyang kaya tigyan na carrier udi na USS Gerald Ford na yaman na niya na miya tonde, miya kapalagoy. Inuit, sagyang kaya withdraw to soda. Miya ka withdraw at tigin sagyang kaya soda. San sa Greece, ay man to for repair. Ay man to na prepare. Nare, Peter E. Trump. Ay man to nagyang na Abraham Lincoln na duwate man, ay man to na langon prepare. O man na kaong panagyan na USS Gerald Ford na prepare pa na sa Greece. Sama na ayabu alambasan na so George W. Bush aircraft yakin ya Bush ini ngaranon na inawatawatiran ng banka thousands of kilometers inawatawatiran san ini kalagiran ng mga bomba Iran na iman to ando pa po naging ay mga bomba na udi makapon sa mga Arab na makapon sa na airplane na ini sindutero Amerika sa ngota pumumba ni Iran. Koto, latest. Amia nga puputo latolay na ngota, miya makalayarga mga hanging bridge sa nga ya Iran. Na ngota, piyamo to lagi nga Amerika. Ay man to na idna ipkid gaging Iran na belidin no pa ma. Belidin lagi nga kalangitan. So, ginan. Pangninta kaya sabutan no to. Under the current administration that the transparency appear to have disappeared. The report, current CHEDCOM, figure lack of details. Nakatip man lagi siya kaya in-check, another 100 star. Mata na, problema ka na kaya in-check. Kailay ako sa ngaya, kabati ako sa ngayaran ka, in-check. Napumbugan ng wadja star, bala sa nga kiwala. Mata na, kagupon yuro na maintain na. Ada tara abo peo turugun ta namya ka nakauto agi si kagawad. Abo peo turugun ta namya ka bertama pepegar tangan ng mga story way pamugay niyo paman. Dapat iwari. The Intercept say CEDCOM has been refused to provide a simple count of how many bases have been attacked during the war. Yung Peter of nga Intercept aging ako na Central Committee has even refused to provide a simple count of how many US bases have been attacked during the war. Naging atigyan na maulaulay man to na lack of transparency. O pa man, adita no din sibutan katawan ni di manggulaula. Bapiaso, mga reporteran, umiya kapira kamubay sa mga bases na mga basiran, military basiran, na diran, ay man, na tatago ni ran. Ay ada pa tapitero si naging adar pa nakataya miya kasalungan na miya katalo ka bumbae ayaman na niyan na miya ka saulan na miya ka pira ka bumbae dad natigyan. So mga incident o pa man ada mga spot report. So lack of transparency. Tatago nira naging ayaman na niya na pumatay kiran pangadidamage kiran. Kagi ketukawan no publiko, ketukawan no mga tao, particular sa Amerika. Nandun ni katukoy rin na miya berdom suwika na miya, ema na niya na miya langan sa mga missile. Oay, nakirarangitan na nga mga taga-Amerika, kapira kira na nakapambid sila sa tax. Oay, benda iya kambidero sa tax na 20%, niya kalala sila sa ni kambide sa tax sa Amerika. Oay, sako sumanga ginawa ni Mitterrand. The outlet on analysts found the bases in Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria, and the United Arab Emirates have all begun targeted. Yung atigin namin yung alo yung mga adar pa.
sa Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Bahrain, ay mana niyan, na did na report tiran o miya kapira siran katimbak eh. Agupira katay miya tayo, didin. Basiran di pa mamikiran sa ipsura tirang kata sumiyatay without further details and someone that giyang intercepts na yaman they ask details for the yaman niyan details for that wounded or killed na diran ka provide. Kauto. So diran ko na isimbag ng mga pakaisi. Kapse pa nga naging kaya dua kataw. Giyang uta sekretary of war agusya kini Trump kagina ni pinaka-importante san. Uba maadin ko uba kato ko yung mga taway man niyan na piaban tano ikadua na miya lapis tano. As the US continue bombing Iran, Tehran has retaliated with a ballistic missile and drone amid American facilities through the region. Datara tigin, mana niya nagyang kaya mga facilities aging mga military base aging Israel, Amerika na pumubuan na kasugot aging Iran. Adid na bayran ki-report, mapakaliwa, balita. Dili naman buya, details. Ay wo di tero ni Trump na 90%, 90%, 90%, 90%. But the report indicate reality on the ground is much more serious. On Wednesday morning alone, officials in Bahrain, Kuwait, and Qatar all reported missile or drone attack from Iran. Dito retigin. Uman kapita, Bahrain, Kuwait, Qatar, amya panutuli man na niya, amya nga susugot, agyan nga na mga military base na did na reaksyon o di na report agyan nga Amerika. So yaman na niya na, giyam nga bibinasakiran, uway, napsipangan Iran, uway. But the report indicate reality the ground is much na ayaman na niya natigin aya reality iman to na much more serious. Aya tigi gyang aya kwan reporter o di na gyang aya mianutul. Aya tigi na real oay na mas grabe sumaso sa Iran. Si isa gyang military base. Ka ayaman na niya na da pagnudan na disiran pa ka atras na pa ka bantikan. Makana na siran sa kasalo eron sa bumbo. Natunay siwa man to aging mga sundero, Aya siwa o mga sundero sa Bahrain. Na iman to na sisiran mimbabaling ko hotel. Mga hotel iman to inoccupy aging mga sundero. Kay nawaniran suemanan yan na kampoiran, uway. Kaso mga opisyalon, uway. Na iman to na siko mga hotel. Yan na ni sabab pa, adna pagkabumbuan sa Bahrain ang mga hotel. Kagi pakailan mambu. Kailay, agi nga yamanan niya na Iran, ikaduna na mga intelligent na Iran. Aba pa yan si Iran matago na mga official panagina. Auto. So, padsaya na, the report says, those attack have forced US personnel to abandon normal base life in the many locations. According to the two government officials cited by the Intercept, American troops have retreated from bases into the hotel. Kata, Miya bati ako na, kaya ano to, miya bati ako na isa ko miyanguna. Minanguna. Ate, minisurat si. The report say, those attack have forced US personnel to abandon normal base life in the locations. Ay man na niya natigin na inabundo nira, nagyang ito normal life iran ro. So ay man na niya na, so mga, ito na normal life pagminsa yan. Nagyuta mga activities iran. Training, ay mana niya nang berang-berang di siran sa ni milibeta kapang berang. So normal life iran sa military base na inawa ni ran, Official in Bahrain, Kuwait. According to two government officials cited by the Intercept, tigin na Peter agi nga dua katawa mga officials. American troops have retreated from bases into hotel and office building across the region. Nare, may nagkanan. Peter ako naging edukata officials. Giyang tigin na mga troops, mga US military na inawaan ni Iran, retreat from their bases. Inawaan ni Iran, so military bisiran kasi siran ni Manto. Sumiyong ko mga hotel. Allahu Akbar. Takbir kan wagi, takbir kan. Allahu Akbar. Allahu. Mga kalop besari ang mga tao. Ayun wari, pukul ka na mga pote imata. Siran dito po sa mga bistida, mga kuwan. Hilper.